南美洲的国家地理伫当地时间2传出大规模停电，因全国有9成的所在全部拢暗蒙蒙熄电，毋但交通大拍结，演唱会、骹球赛隆重取消，学校嘛已经停课。因的总统下令全国进入紧急状态。热心的民众伫街路协助警方指挥交通，引导民众去搬公车。第二，伫当地时间2、5日下传出大停电，为交通号志到捷运、银行的提款机全部拢袂顶袂动。真侪民众掉伫地下的捷运车厢内底，大家拢真惊吓。真无简单会当离开车厢要倒来地面的时阵，电楼梯嘛因为无电，民众都爱顾爬真远才会当起来。Había llorado mucho y los pilló dentro del túnel. Me dio una crisis de pánico, me tuvieron que sacar la jefa de estación que se comportó muy bien. 根据外国媒体报道，为北部阿塔卡马沙漠的发电厂向南边送电，送去到首都圣地亚哥的电网，唔知虾米原因向故障，引起连锁的反应，互其他所在送电的系统电力的负担超崩，落尾手造成全面性的停电。除了病院甲部分的政府机关有备用的电筒使用，免叫仪器运作，其他的所在规个系统乱糟糟。Tomé la decisión de decretar estado de excepción por catástrofe entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos. Además, un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana del miércoles. 在电力还未全面恢复的期间，第二内政部嘛派几千个警察执行宵禁的禁令，而且维持在停电期间的社会秩序。因若即个造成送电系统故障的原因，也会调查。公司新闻，齐家人编译。